Tamamlaşlar, muhterem milletler. Yağasır Dilerir Kampaniyası da kemik tapşırın yaratıp karışı. Kütüp alışan millettaşlarımız. Siz de bilen şuracığımızga şiksiz şatmız. Hem de siz de stüdyoda kurumuzga da şiksiz şatmız. Nerse ol bəxit. Ne şebekat sizden imi kisəgizdeki fatir aşkışın dünyağızlı bitirip yartı saat izleyeniniz var mı? Vardır cemaat. Mine bəxit de şuna yok. Onu izleysin. Emmedelekin ul yen yaşadığına tapmışsın, sizmişsin de. Hem ne benim için bəxit? Benim için bəxit. Matur sözler etip yakın kişinin yolga uzatsa, dostlar muhabbetten, bizden bu suyudan, o künneşu bilen künneşse. Abi cemaat, şunday matur turmuşta yaşayısık ile, jırlıyısık ile, dünya matur, dünya king, kilişesiz mi? Kilişesizdir. Ben de kilişem emmedelekin, mine işini bir nerse tırnıy, yaşlar arasında ayrılışı kubeydi. Yaşayın desin tılışkına, yaşarı hatlenip, huzurlanıp, şatlanıp, kuanıp, koşuma kışıtmagan şirinli. Yaşlar güne tügül cemaat, hazır kartlarda, Kadir indi kartlarında ağına bitirip bulmayı, el orşada bulgan hal, 80 yaşlık babay, karşığı bilen ayrılışırga deyip, karıysa yazgan. Studiya soruyken, babay, karşığın bilen 55 yıl birge yaşayansız, nerse buldu diyegeç, ey balakayım bilesin mi, karşık bin yıklap gitgeç, nerse işli deyip sulagaç, benim tişlerini kiyip, sarımsak aşı deyip eytedi. Sebekat, dünya matur, dünya king, rahatlanıp şükürleşip güne yaşarga gerek. Şulay beyt, biz başlayız. Dostlar, kapka tübüne konaklarını şakırga vakit yetkendir. Konaklarımızın birincisi, ataklı garmunçu, bayançı, yamagat öz işinin ustası, virtuoz garmunçularımızın birisi, Tatarstan'ın at kazangan artisti Nail Sagıdiyev. Garmonallı galle dostlar, garmon oynatı galle. Garmonallı galle dostlar, garmon oynatı galle. Yaşaktağı kimonlarla kabat uyatı galle. Yaşaktağı kimonlarla kabat uyatı galle. Babaylarımın ondan başka tuğan ziryetin büyütü. Babaylarımın ondan başka tuğan ziryetin büyütü. Yarsız mutsuz uçtan kırmır yaşalmagan tüm büyütü. Yarsız mutsuz uçtan kırmır yaşalmagan tüm büyütü. Nail Sagıdiyev. Rahmet. Cemaat, ikinci konağımız kuruna. Alkışlarınızı jellemeniz. Yırak tügül cemaat, Kazan bilen yeneşe, Şeli tüveginde tuğan, kursdaşım, Tatarstan'ın at kazangan artisti, Kerim Tünçür'ün tiyatrının tanılgan, hem indi eydep barış artistlerinden birisi, Rinat Şamsi. Selam dostum. Rahmat Rinat. Rahmet, oturup sadis. Endi tağında bir konağımız. Şundan da bu şahısını sizden karşınızga kapka tübüne matur etip şakırayım hele. Şundan da cemaat. Onun regalilerini sorap gitsen, bir köp vakit gerek bulur. Emmedelekin Miras jurnalının baş muhariri, Tatarstan'ın at kazangan sanat işliklisi, Abdullah Aliş, Musa Celil isimindeki devlet premiyaları laureatı, tanılgan şair, prosaik, yazıcı, şapkışı, Labib Liran. Abi selam. Bekşat, sizlik önümüz ya. Assa. Rahmet. İyi yine ölmüyor. İyi de bilsem. Kapsar etmiş şey. Rahmet. Tuzan tuzdurmayız. Ne Labib, senin de aramızda ölken kişilerden birisi. Hem de muhterem konaklarımızdan birisi. Şuna göre de Kur'an Türden. Rahmet. Tadan. Hürmetli dostlar, alkışlar. Tağında bir konağımız. Tataristan'ın halk artistkisi Erzida Şarafiyeva. Erzida rahmet.
Менә шунда утырыйм әле. Ләбипнең йөзләренә нур кірді. Ялгыз гына утырып интегәм икән монда дигәне, Әле тагын Ләбип берсен чакырам. Беләсеңме? Татар эстрадасында, хатын-кызлар арасында име алып баручылар бик сирәк, алып кайтучылар күп. Әмма дә ләкин танылган конференция алып кайтучы Әлфия Хабибуллина. Рахматлар, кунакларыбыз җыелып бетте. Инде капка төбендә рәхәт инде. Дөньяларны отып, рәхәтләнеп, гәпләшеп, бүтән яңалыкларны сөйләшеп, рәхәтләнеп ял итәбез җәмәгать. Шуннан да мин тамашачыларга тәкъдим иттем. Шуннан да капка төбе беренче рубрика яңалыклар, мәзәкләр, кызыклар, дөнья хәлләре. Шуңа күрә дә әйдәгез әле. Менә җегетләрдән башлыйк әле. Ринат, Шамси, нинди яңалыклар бар, нинди хәбәрләр бар, дөньяда, нинди мәзәкләр бар? Хәзерге вакытта бер генә хәбәр бар. Бәйрәмнәр узды, Аллага шөкер исән калдык. Иң зур бәйрәм шушы. Иң зур шатлык. Бәйрәм дигәннән берсе дустыннан сорый икән. Карады, күзләрен кызарган, күп иштең мәллә дигәч, юк. Эшемне сагынып җыладым, шуңа кызарган дип әйтәде. Рәхмәт. Әлфия, хәлләр ничек? Кәефләр ничек? Гастрольләр бар, концертлар бар, оештыру һәр вакытта, шулай бит. Резида. Шулай. Бармы? Бар. Аллага шөкер. Нәрсә бар? Бөтенләй бердә бар. Бәйрәмнән соң ничек? Бәйрәмнән соң кыенрак. Нәрсәсе кыен? Ашау мәсьәләсе. Ашау мәсьәләсе һәм пешерү мәсьәләсе. Ләбип синнән сорап та тормыйм. Күренә. Ишкәнсең икән күзеңнән күренә, ашагансың кырыйдан күренә. Пешермибез дә, ашамыйбыз да. Аллага шөкер җәмәгать. Шуңа күрә әйдәгез әле, рәхәтләнеп бер кәефне күтәреп, бер өр-яңа мәзәкләр тыңлап китик әле. Һәр беребездән безнең килгән кунакларыбыз бер өр-яңа мәзәк сөйләп китә. Ул кыска гына, матур гына, ул сәнгать тормышыннан, артистларның бит тормышы үзегез беләсез, ул кәмитләрдән генә тора. Ул юлда йөрүләр, ул гастрольләр, ул сәхнә арты тамашачылар белмәгән. Шуңа күрә дә Әлфия, әйдәле, мәзәк, кызык, нинди кызык хәл булды? Менә шуннан да Җәүит, син дөрес әйтәсең, безнең бит тормыш үзе бер мәзәк. Шуңа күрә хәзер үзем белән булган бер хәлне сөйлим. Моны минем бер кая сөйләгәнем дә юк. Бүтән дөньяга фашист дигән. Шундый бер сер әйбер инде бу, мин сезгә булайрак иттереп басмыйча булмый. Давай. Димәк, шулай йөрибез Нурзада белән. Аның Һиндстан хикмәтләре дигән программасы. Аны караганыбыз бар, ул концертны бик матур, кызыклы, иштәлекле һәм сценарий белән эшләнгән. Әйе, анда инде әгәр дә караган булсагыз беләсез, мин тракторист хатын, Фәнис Калимуллин минем партнерым тракторист егет, Нурзадәгә гашыйк, Нурзада Һинд киноларына гашыйк бер кыз. Рольләр шулай бүленгән. Мәзәк булып китте. Ул андай түгел. Юк, ул роле шундый. Аңладым. Хәзер йөрибез шулай, бу Апас районында булган хәл. Клуб эссе теге була бит әле апрельдә лимитны калдырмыйк дип каты иттереп яга торган чор. Батареяга куйсаң күкәй пешә инде. Тау күкәй. Менә Апас районында менә шушы чорда йөрибез эссе. Мин бит инде беренче бүлегендә джинсыдан тракторист, икенче бүлегендә без Нурзаданы Фәнискә гашык иттерер өчен Һинд киемендә киенәбез. Хәзер мәйтәм, ниһаять сари киям дип, мин джинсларны салып аттым. Хәзер күз алдына китерегез, сарины урадым, булавка белән каптырдым. Монда 300 кеше бит инде залдаймы, бәлки күбрәктер. Без Һинд биюе биеп йөрибез. Хәзер димәк, булай иттереп Һинд биюен бидек. Менә мондый хәрәкәт эшләвем булды. Булавканың шартлап ычкынуы булды. Калганын сөйләп тормыйм. Рәхмәт. Әлфия, моны кабатлап булмас микән? Юк, Ләбип Лиранга карагыз. Так, Шамси, бер мәзәк. Мен алай матур итеп сөйләдемме? Бер хәл булды шундай. Бер дустым белән очраштык. Юк, бу булган хәл шулай.
Икеу ұшырашқандар, қазір бетінде. Байрамнан соң нешекті шулай ертеңгі яқта. Қаралы достым, халдарың нешек? Бәйт, халі сұрашқандар да енді бұлар. Сен бейт әлі менде қонақта болғанын жоқ, шулай ма? Жоқ, болған жоқ. Әйді мен кеттік. Юртны көрсетем, башқа жеріне көрсетем. Ярар, баралар бұлар шулай еттіріп. Келіп кірі ешік алдында, балай, мұнда бір машина, мұнда үшінші машина, тегінде гараж ішінде, таған бір зор машина. Босы менің банный комплекс деп айтады етегі ішінде. Банный комплекс әйбәт енді ол. Кірәлер әр, қарилар, тегін сауынысы отдельно, бассейн отдельно, жуына тұрғаны отдельно, котельный отдельно, бүтінісі отдельно. Хол енді малай. Бұл ешік алдынан зорырақ. Шақлап шыға, әйдеге өпкірем. Еге кірәлер. Аста менің манда бильярдный. Шәб енді ол бильярдный бұғашым. Бірінші этаждан мында зал. Зор зал енді малай шул қадар. Мында кухня зауық білән ішленген бүтін жері шул қадар. Мінәлер екінші этажға, мында біздің детский, мында біздің қонақлар үшін бөлме, маңсы біздің спальня. Әйді, көрсетім. Ешің ашада ішінде көресің спальня. Сенің спальня шәп, малай. Ана тегінде караватны көресің мүнді зор. Алла, мұндай караватны көрем жоқ. Бегере зор караваты қыза. Көресің мұнда қатын жүқлый. Ол менің қатын. Әқірейінде бір ират жүқлый. Көресің мі? Ансы мен. Мен мұның башын, тегіп машиналарына санап кеткеннен соң, бұл менің банный комплекс дегеш мен етем. Бұл жүннелікке түгіл, озағы мұның барып етмәсәк бітәшек. Найбәт. Резида, бағырым. Біздің қапқа түбіне жиылышқаш, еме ауыз юмып, тартынып, қиынсынып отыру жоқ. Рехаттеніп, бүтін дүнжаны шақ қатырып, сүйлерге керек. Мен бұлған қал сөйлейм, өзім білен. Еш шақтайынды бардым Сургутқа яңай қаршыларға. Бикма тұрғына яңай қаршылап, қазір қайтарға керек, билетлар жоқ. Шаграл салқын? 30. Шират су бойы Шират. Ширатта нендедір таныш егіт басып тұрайынды бүгілме егіті бүгілмеге қайта. Менға шаллыға олалы дейм билетіні. Шunu білен бұл билет алды, мен отырып кеттім. Шаллыға барып түштік, Ушаллыға. Ушаллы. Барып түштік екінші күніне. Башқұрстанның Ушалы. Бүтін көзлер бұлар. Ушалыға, бұл Заурал еді, Урал оряғы. Әлі көптәтілі гастрольден қайттым. Ушаллыға. Бұл жәханнам тешегінің оряғы? Бик ерақ, күшке қайтып жеттім мененнен. Яры оқша бар еді. Сұңқымда. Шында қалған бұлыр ем. Жәбағат, қайтып жеттемді. Бары татар жоғалмай. Татар бір қайдада жоғалмай. Бір бет татар Америкаға барған. Ең тіге мәртәбәлі бек қимметті ресторанларға кіргенде, ресторан бірсіне кіргенде, тігінде бар артында бір қап-қара негр басып тұр екен. Келгенде $100 шығарып, үстелге шапылдатып соққанда, бір чачка шай, 5 печенье. Тіге негр енді шоққатып, no Russian, орысша аңламайым, татарша аңламайым. Таған енді бір чачка шай, 3 печенье. Аңламай екен бұл. Шундан соң қадыр яңадан тегі аңламаға шенді бір $100 үстегенде шапылдатып салғанда, так, бір чашка шай, 3 печенье, тегі негер, слушай, духовкада бәлішті бар, жылтыймы деп айтады. Татар жоғалмай. Татарларының асылы жамағат, ләбіп, айдалы бір саллығына, сен енді бік жеттікші. Но, сен артистлардан күлгеніңді біз білеміз. Шеки сенің бік қысқа 4 жылдық шығырларың бар. Сен шолардығына оқысаң да бізге бік рәхат кәмет көңілі. Татарының қылқын ошатырғанырақ бір мәзәк. Ол да бұл Василий Иванович бетінде бар біздің, Шапаев. Хәм аның Питке бар бетінде айырылмас адъютанты деп айтек менде. Біздің заманда шундай анекдотлар бик көп еді, біздің шырда. Біз мектепте оқығанда бик көп еді, шуның Сирия, шуның бірсі. Оқлар Василий Иванович білән Питкені қуып келеймін. Бұлар жан фәрман шабып, урман ішіндегі бір үйге кіріп қашалар. Питке қараутасына кіріп қаша, Василий Иванович меш ішіне кіріп қаша да, тибір қопқаш бір қоплап қоя. Шунан оқлар жүгіріп кіре, іздей башылар, сүреп шығаралар Питкені қараутасынан. Енді жилтіретіп, бүтен жерін іздеріп, Василий Иванович топмайлар, баштарына келмейм іштен қарарға деймін. Шоннан жилтіретіп шығып барғандай Питкені жилтіретіп, Питке Миша өзіне башын тығып, Василий Иванович шық, бізді тұттылар деймін.
Менә тотырды зулкын бирә торганрак. Василий Иванович дегештігі телевизоры шыққан вақыты, деймі, қазір Петке телевизор көтеріп қайтқан бейді. Ол вақытта қаралы телевизорлар, қатырысың, түсі телевизор түгі, ол вақытта енді қайтарып қойғанда Василий Иванович екен, бұл нәрсе, бұл телевизор, дүнияда нәрсе бар, бітірісін көрсеті. Слушай, Петке, давай, Анка Муншаға кетті, қобыз әлі демейді. Қобызған дегенде, битінде қазір башта шемелдеп тұрғанда, бір нәрсе көрінмейінді. Василий Иванович, Пары жіберіп үлгерген дейді. үлгірмедік, пар жібердейді бұл деп Тағын бірдеңе, теге іш янына құш болсын деп тағын бірдеңе сөйлеп алам. Мұнда ұрынна. Іш янына құш, шулық Шапаев білен Петке, шулық оқлардан бар қошалар, қошқанда бір мотоцикл көріп алалар, люлкілі мотоцикл. Шапаев мотоциклға атлана, люлкіге отыра, кіріп, ұялы Петке да жан фарман шауа башлай, мотоцикл тезек нартыра, шул вақытта Петке айта люл дей башлай енді. Петке енді Шапаев өлі, бұл әкірім барабыз деп өлейді, хаман тезек нартыра, хаман қызурақ шауа бар мотоцикл енді. Теге хаман люл деп бара екен енді. Бек ұзақ барғаш 180-лерге жетті, теге 160-ларға мотоцикл енді. Люл деп бара, тұқтағандар мотоциклдерінде Шапаев сұр екен, Петке, нәрсе сен хаман люл деп барасында кеш, люл күнің түбі yok деп айтады. Василий Иванович айта екен, сен нәрсе әлі мотоциклінің моторы бар деп білдің ме деп айтты дейді. Теге, люл тезлік дегеннен бейт. Рауль Галиевні тұқтатқандар, Қозанға кіргенде, шалладан келіп ата екен, штраф түлерге. 220 білен келе екен. Сен нәрсе, дурак что ли? Дешек сен 220 білен келесің. Yok, анда шалланы шыққанда yazылғаны, Қозан 220 демейді. Рахмат. Hayır. Jamağat. Bana muzikantlar alar şulay bik nişek деп айтayım, türlü yaqtan kelgen. Olar oynaydı, söyleydi emin. No alarның arasında mezek kişiler var, bik көп. Әле безнең кунакларыбызның берсе Кирам Сатиев булган иде. Моңа шаклы аңарда мезекләр ишеттек. Найл синнән мезек сөйләтмише мөмкин түгел. Артистлар белән репетиция күп ясыйсың, концертларда күп буласың, бәлки шулар арасында бер кызык мезек истә калгандыр. Кызык мезекләр бар, но менә минем бер яраткан анекдотны сөйләйсем килә. Давай. Авылда инде үзегез беләсез, аракы алган юк, бәя фәлән самагон ясыйлар бит инде авылда. Бер абзый инде иртән туктырып, өйдә хатын бирмәй бит инде самагон кайнатырга инде. Сарайда гына ясый. Хәзер сарайга барып, самогонны аппарат куеп, ушакны яндырып, вовсю кайный инде хәзер. Үзегез беләсез инде самогонны ясаганда анда су яңгыртырга кирәк. Гел яңа су алырга кирәк. Һәр 2 шилек алып, китте бу шишмәгә. 2 шилекне тудырып, су белән кайта. Кайта да 2 полицай тора сарайда. Караль абзый, нишлисең анда ди? Бер дә белмим ди, нәрсә, минеке түгел бу ди. Давай, объяснительный яз ди. Абзый объяснительный яза. Иртән туктырып, урамга чыгытым да, карыйм сарай яна ди. Киттем 2 шилек белән су алдым да кайтам, 2 полицай самогон Ya, sen tart, men bunda o'zim bilan o'ynab qo'yam. Arada İsmail. Кирәк түгел миңа башка берәү, эзләмим дә синнән яхшысын. Җитә миңа синең мәхәббәтең, җитә миңа аның яктысы. Кирәк түгел миңа башка берәү, мин тартылам синең яктыга. Балан кебек ачы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлыда. Кирәк түгел миңа башка берәү, мин тартылам синең яктыга. Балан кебек ачы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлыда. Әле ачы, әле татлы хисләр, башкаемны тәмам исертә. Серле булды безнең танышулар, һәр мизгеле аның исендә. Кирәк түгел миңа башка берәү, мин тартылам
Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. Кирәк түгел миңа башка берәү, мин тартылам синең яктыга. Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. Син генә кирәк йөрәгемә, сине генә һаман көтә ул. Ничек яшим синсез, синнән башка, узган гомер нигә кирәк ул? Кирәк түгел миңа башка берәү, мин тартылам синең яктыга. Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. Кирәк түгел миңа башка берәү, мин тартылам синең яктыга. Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. Татлы җиләк кебек татлы да. Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. Балан кебек ащы синең хисләр, татлы җиләк кебек татлы да. No, Резида, Ләбипкә бүләк ясадың. Шатлана. Ну, сүзләрне игътибар итми. Балан кебек ащы синең хисләр ди. Миңа нәрсә дидең? Татлы җиләк кебек татлы да ди. Тагын бер сүз. Миңа карабансын әйтте, сиңа ащы балан кебек ащы хисләр диде. Мыйыкларын тырпайтып йөрәк. Темпераментурасы җәмәгать беләсе күпкегә күтәрелде. Алла ярдәм безне шикле күрмә. Бу тапшырыгны хатының карасын дип шалтыратам. Дөрес рәхмәт, Резида. Матур җырыгы өчен чыннанда. Капка төбендә сюрпризлар бик күп була. Һәм шундыйларның берсе, тагын да бер рубрика. Аллага шөкер табылды. Нәрсә табылды? Әмма ләкин җәмәгать монда кем табылды дигән әйтем бар. Шунында татар эстрадасында үзенең җәмәгать таланты белән һәм инде җырлары белән халык күңеленә сеңеп калган һәм инде ниһаять бүген безнең студиягә капка төбенә рәхим иткән кунакларыбызның берсе Гайфулла Авзалов табылды. Нигә тарафын йөрмәйм инде? Ундамы? Гайфулла, Бик күңелле утырасың. тамашачылар шок катты. Ниһаять күрдек. Артайганмы? Юк. Юк, дип кайрып кына юригенә әйтәләр, олыгайган, бик җылы киенеп килгән. Җылы киенеп килмәдем. Гайфулла, Бик матур ни алганым, шуны күрсәтергә килдем просто. Гайфулла, күрүебезгә бик шат. Чыннан да соңгы вакытта югалдың, күренмисең, бизнес белән шөгыльләнәсеңдерме, башка нәрсә белән шөгыльләнәсеңме, мәдәләкин ансын белгән юк. Но менә булай югалып торуның сәбәбе. Ну нәрсә дип әйтергә? Гаилә, тормыш, дача. Бүтән шөйдә бар. Әйе. Бүтән шөйдә бар. Юк, мин икенче нәрсәгә кирип киттем дип әйтергә дә була. Ул икенче нәрсә. Интернет предпринимательство дип әйтәкме нәрсә белән шундый. Карал Гайфулла, тагын бер сорау. Менә Екатеринбургта туып, үсеп, Татарстанга килеп танылу алдың. Әйе. Әмма ләкин Татарстанда туган булсаң, син кем булыр идең? Татарстанда туган булсаммы? Давай. Барыбер җырчы булырым мен. Ә? Җырчы булырым. Булырыңмы? Булырым. Чөнки ул минем 3 яшьтән бирле мин җырлый башладым. Ул кая булсам да җырчы булырым. Шулаймы? Әйе. Әйтәрдем миңа нәрсә әйтимме? Нәрсә? Фамилия минем Абзалов. Ул вакытта Әлфия Абзалованың шартлы бик ул гел популяр булды. Ул вакытта нык популяр 60-нчы елларда.
Менә мин Шакиров фамилиялы, Син бер дә дә популяр булып булмай. Син дә шул фамилияң популяр итте. Да, фамилия дигәннән фамилия бик төп роль уйный. Теге берәүдән Уйный, сорыйлар уйный. икән. Фамилияң ничек? Осник. О, не повезло тебе фамилия. Как инициалы дигәч? ИА. Айвалла, карале. Менә синең эстрадага беренче аяк баскан вакытта Сәрия дигән җырың бар иде. Бар иде. Кемгә багышлап язылган? Синең бит хатының бриллиант. Сәрия түгел? Сәрия түгел. Yok Сәрия, ул теге диме? Запасна йөрә торам что ли? Әйт, дөресен әйт, монда Мен бит- шохыр-мохыр юк. Мин бит шигырь үзем язмыйм, миңа нәрсә бирделәр шуңа. Кем язды бу шигырьне? Хәзер беләбез кемнең хатыны икәнен. Кем икән? Ну, исемен оныттым мин аның ул. Юк, ничек инде син кеше үз хатынына багышлап язылган җырны име? Син аны үз хатыныңа Ну, багышлап. шагыйрьләр алар гел үз хатын, алар үз хатынларының исемнәрен кушмыйлар обычно. Шул яратканнарны. Ләбиб. 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 Әллә сен Шундай берәр хатынның исеме ничек хәләт фиткездин? Фидания. Фидания. Юк, синең Фиданиягә багышлап язылган шигырьләрең бармы? Бар, Исеме белән. исеме белән түгел. шулай әйтәм бит. Менә шикле тыела шул брат. Гайфулла. Ләкин аның өстенә язып куелган. Фиданиягә дип. Фиданиягә дип. Күңел булсын дип. Ул бу нәрсә уйламасын дип. Шутка. Гайфулла. Соңгы вакытта син инде менә Гайфулла Авзалов интернет ашагына бик күп акча эшләгән, байы бетте инде хәзер ширеп, хәзер инде ул инде әллә Канар утрауларында гына ял итә, Дубайдан да кайтып керми, хәтта кичә Арчага да барып кайткан диделәр. Бу дөресме юкмы? Ну, нәрсәсе дөрес. Дөресме? Дөрес. Нинди шөгыль бу? Интернет ашагына. Бизнес шундыймы? Интернетта акча эшләп була. Бу гитарага ничә ел? Моңа 10 ел. 10 ел. Ул Син аны калдырмыйсың. бу Китайда чыккан түгел, бу Америкада чыккан гитара, шуңа күрә ул яхшы. Хәзер гел Китай чыгара. Язылган Шинобиев калмак Америка дип утыра. Кара. Як американский. Монда бриллиант дип язылган. Америка. Каярып кына әйтә. Гайфулла Авзалов җәмәгать. Бер вакытта да гитарасын үзеннән калдырмый. Шуңа күрә һәр вакыт гитара белән йөрисең. Шулай җәмәгать кем нәрсә белән йөри? Нәрсә өчен? Мин хатын белән йөрим һәр Нәрсә вакыт. өчен ул гитара? Нәрсә өчен? Гитара белән җырлаганда гел кызлар сиңа карап утыра. Мин гитарага карыйлар дип беләдер. Юк. Юкмы? Җырдан соң сиңа карыйлар инде, җырлап бетергәч. No. Хәзер җәмәгать эксперимент тикшерәбез, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер гитарада уйнап кына үзенең җырын сезгә бүләк итүче ниһаять Аллага шөкер табылды рубрикасын көтеп алынган кунагы Гайфулла Авзалов. Мин гомер буе гел кызларга багышлап, кызлар исеме белән дә бик күп җырлар яздым. Шуның өчен шул бер Гөлшат апа Зайнашева сүзләренә язылган бер җырны җырлап китәм. Рәхмәт. Айлы кичкеледә иделе ярына, дөнья күмеледә ай нурларына, йолдыз артыннан йолдыз кабына, мин ашыгам кызлар янына. Эй кызлар, кызлар гүзәл кызлар, сез барыгызда якты йолдызлар, күзләп йөрсәм дә меңләп йолдызны, мин яратамын бер генә кызны, күзләп йөрсәм дә меңләп йолдызны, мин яратамын бер генә кызны. Ла 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 ла. Айлы кичкеледә иделе ярына, күңел берәүне üzülüp sağına, kaya barsam da dostlar tabıla, emin aşığam kızlar yanına. Kızlar, kızlar, güzel kızlar, siz barığızda yaktı yıldızlar, gözlep yürsem de minglep yıldızını, min yaratamın bir gene kızını, gözlep yürsem de minglep yıldızını, min yaratamın bir gene kızını. Unda bulsa, brilyant!
Анда Айфулла шитләнергә урын калдырмадың инде. Жана бер генә кыз, ул инде бриллиант. Айы, бриллиант. Ничә ел бергә яшисез? 25. Бер хатын белән. Бер хатын белән. Молодец. Ничә бала бар? Аңа чаклы да бар я. Ансы кирәк. Ну, халык белә бит инде. Беләме? Белә. Ярар, җәмәгать. Чыннан да бу рубрика Аллага шөкер табылды. Айфулла, югалма. Һәр вакытта да сәхнәдә бул. Әмма дә ләкин интернетта чукынып утырга караганда сәхнәгә чыгып, тамашачылар белән күзгә күз карашы шундый үзенең сәрия. Тагын бер җырың бар бит әле. Килмә. Йөрмә. Килмә дигәннән менә сез мәзәкләр сөйләдегез. Мин дә сөйләймме, брат? Давай. Менә бу булган хәл безнең белән Альфия белән без бик күп концертлар куйдык Лилия Хамитова белән. Арча районында йөргәндә, шунда бер авылда мин как раз шул чыктым инде килмәне яңа вариантын җырлыйм. Бер куплеттан соң халык көлә башлады. Шыр көләләр. Караганым артта пудель эт улап китте. Улап тора. Миңа кушылып. Эт. Булай торган. Әйе, булай торган. Ну, аңламадым. Или матур җырлыйсың дидеме? Или начар җырлыйсыңмы дип, мин матуррак җырлыйм дип. Айфулла, этләр дә таныгач. Татар эстрадасында әле Салам Заки өчен туган көне булып үтте. Эксперимент үткәрде. Махсус мин алып баручы буларак, име сәхнәгә бөтен ирләрне бер үк төрле киемдә чыгарып бастырдым. Име һәм салаватны чыгарып бастырдым. Һәм эт җибәрдек. Таптым алай. Таптым. Салаватны. Оказывается, этне таный. Айфулланың популярлыгы аның шундай җәмәгать. Чыннан да ул вакытта әле эстрадага килгән вакытына шул кадәр популяр, хәтта популяр композитор Фирзар Муртазин песиенә Айфулла дип кушты. Менә Фирзар Муртазин караса көлеп куяр. Чыннан да шулай ди. Шуңа күрә дөрес рәхмәт. Айфуллабыз алып. Дуслар, сандык içinde шундый бер шәп әйбер бар. Фикер йөртәбез, уйлыйбыз. Кем беренче әйтә, бүләк бар. Сандык. Бу сойлап та куйды. Синдәге йөр белән. Бүләккә машина. Уенчык. Үзеңнеке баш ваткыч таткан. Җәмәгать. Озынлыгы ярты метр. Ул әйберне куллансаң, бик тәмле әйберләр ашарга була. Аклау. Хафуйдыгыз. Мебель турында сүз бармы? Шулаймы? Син һәр вакыт ди. Тәмле бер ашарга була дигәч. Җәмәгать, шундый әйбер. Менә ул әйберне име, менә без Ләбиб балачак искә төшә. Ай малай, тәмле ризыклар искә төшәйме? Ул теге төтен чыккан вакытта авылның икенче башыннан кайтып килгәндә, Утын пуляны. Утын пуляның исе юк. Ничек булмасын инде миштән чыкканда төтене. Таба белән бик дус. Калай bir şey bizden değil mi? Но җәмәгать, Шалинский, Ринат Шамси, Тинчурин театры. Электргіз, топтырғыз, миштен бәрі топтырғыз сигарияны. Чөнки Казанда турса да Шәле бит якын. Шәледә әле теге миштән эпи исләре, кыймак исләре чыкса, Шәмси әйтә балконга чыгып ислим ди. Ауылға қайтқан сайын естеп келем яны, біздің Шәле халқы шул қадар пішірге яраты. Миш қимақлары, ол бәрішлер. Мишні бітірмәділер. Қазір бүтін сәттегі центральный отопление көшіп өттілер. Өздері жағылар, өздері шында суын жылтылар, көбесі мишні қалдырды. Чөнки миш қимағы только Шәледәгіне. Yok, niye kaldırganları мен үзем білем. Çünkü Şəli halkı alar ekonomishni халық, газга түләми. Дұрыс. Отының якса яга. Айы. Шуңа күрә
Şəli halkı bit ol cəməqət, ol işıq altında da alarının aşıq tüvəcük bütün yerin tumalap koygan. Жылы çıkmasın için şulay mı? Dürüst. Şulay mı? Әлі жәуит, мәсіңде құйрығын киселер. Niye? Ишік не ұзақ ашық тұтмасқа. Ату мәші ұзақ кіре бейт. Жылы шықмасқа. Eytem, Lilian Mahmutova kuyruğunu kıskırtkan. Allah'a şükür. Seni kuyruk bunda üstten bırak. Жылada. Nurcan Akmat, Rinat Şamsi'ye almışlar. Hatırlıyorsun mu? Мен ярты метр dedi. Şuna göre ben seni yartı metre uşağımın Bu bit 21 santimetre. Labib. Men bir Yartı metre matematik bulsam, men razmerlarını bilsem, men bunda basıp tatırmayım. Men elle koyda elit yurtlar tüzüp жүрген buluruyum. Şuna göre benim bilimde şu kadargina. Bilim degenden, matematika degenden balayını birinci klasqa okurga jiberdim ben. Улым мен айтам, кіші баласы санағаншы, математикада мен айтам, бірінші жауап бер, бармақларың біліңгіна сана, мен айтам, тезгіне башыңғы ішлетіп отырма. Соны екен, апа, оқытушы апалары, икеге екесі құшқашы жабыла, менің бала тезге қар, апа дүрт бала, үшкеші құшқашы жабыла, менің бала мен үйретке шапсал, апа алты бала, міне, Жәуіттің малайынан өрнек алыңыз, Шакировтан, вот, лейте, башы ішлей, ну-ка, бармақлары білен санама, қолларыны кісәге тығалы, башыңғы ішлет, Бишке бишне кушкашынча була дегеш, менің мала кисесінде қозынғанда 11 деп айтады. Бұнаға жен Ләбиб, мені мектепке шақырдылар. Класс етекшісі Жәуітті, малайыңды, етікенді, кел өзіңе ошағанды. Мен айтам, өзіме ошамаған, өзіме ошаса, 2-0-інде құшар еді. Ekson Ahmet! İhtibar ekranға. Давай жырла. Ты жиди ашман. Ты улақ. Жиди ашман. Давай. Bir köpürt. Давай. Сұрау. Bu kişi Жидеген шишмәне жырлай ала ма, юк му? Айтыла. Наил. Жырлайла, чөнки бик әзерленді, итеп қойды. Әзерленген жырлап бар. Қазір башлай. Қазір башлай. Риза жырлай ала ма, юк му? Зырлар деп мен ана. Бұны таушы етмейді. Yok buла. Ләбиб, Бұл қадар әсем мен мұндай бәтірек жылайым. Юғанына тұрышы шулай. Ешмеген ол ошаған. Ошаған. Әфе, жырлай ала ма? Жәвет. Сөйләшкән белән жырлау ике төрле ул. Почему? Сөйләшкәндә бер төрле сөйләшәсең, ә жырлаганда икенче тыңлап җырлыйсың. Сен сөйләшкәндә дә жырлаганда да бер төрле? Юк, бер төрле. Юк, ул бит җырлау белән җырлау арасында аерма бар. Миңа калса ул сукалап барачак, бара алачак. Юк, ул Сукалага шәйбәт инде ул. Сукалау беләсеңме ничек? Хисләргә бирелер. Сукалау, сукалаксәле. Так. Ләбиб, синең версия. Жыртып барала. Жыртып. Сукалага şimdi. Сукалага жыртып барала инде. Жырның жыртығы жоқ дейлер. Но бұл жыртса да, маңа келешерге бұрыд. Иқтибар экранға. Давам етеміз. Жидеген шишмәләргә җиде. Улак җиде. Улак. Йөрәк дағыр суқыр ішек аша ұтты бұл жыр. Өзімді шул халда бүгін. Рахмат. Деген шүшмә. Жырлап аламыз, әкіргіне. Жидеген шишмәләргә җиде улак, җиде улак. Җелетер көмеш су, көмеш суларга
Şuşaklarda birek, şuşaklarda birek, yaman su. Allah itiş bulmasın la, vallahi itiş bulmasın. Mında bulgan mında kalsın, gayip itiş bulmasın. Mında bulgan mında kalsın, gayip itiş bulmasın. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri sayri sağındıra başladı. Ellik sızgırallar idi tereze tüplerinde. Hazır yaşlar tanışalar internet şilterinde. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri 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 sağındıra başladı. Metropolitin, yaratan nihalitin. Yaratmasan ayt özümme, tüzerim nihalitin. Labib, bir kuplet. Kızlar kiye kızılıştan bizge korası da yok. Hazır kızlar üzük ile bizge borası da yok. Ha, gitmek. Kızlar ki ya kızılıştan Bizge parası da yok. Hazır kızlar uzak ile barı ballası da yok. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları. Sayri 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 sağındıra başladı. Istanları ıstanda. Hazır sine gülmek tügül tabıp bulmay ıstanda. Alma ağaçları, sayri sandı ağaçları. Sayri 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 sağındıra başladı. Bak bir setkeler giygensin, kolun nişek dirleme. Bu kadar da şiver bulup, nişek üstün şirdeme. Alma ağaçları. Sayri 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 sağındıra başladı. Metropolitin, yaratan nihalitin. Yaratmazsan ayt özümme, tüzerim nihalitin. Birinci mağlumat, Şallı'da isirik bir xatınını tanışı garajga biklep gitken. Kutkaruşular kilip garaj işigin kesip xatını şakkanlar. Qutqaruvchilarga kim aytgan? Onda ekan. Bana следовательler tabela başladı. Tak. Telefon yok, bana cemaat bu tanışı garajga biklep gitken. Bu tanışım iken bular наверное benim uylawımça bik motor etip oturganlar da bu şul kadar hiske verilip gitip unutup biklep çıkıp gitken bana. No, bu xatın bəxtli xatın. Mana bu elle qoya ketgan. Bu ketken kibitke. Ey, kibitke. Elle qoya Onlar ketgan. qanday yine qoytib ketken. Ey. Ha? Onlar esine çıkış Vakıgası şunday, ulan ittede. Allah kelib boshqa. Atigini xotini jibermagan. Oşirga. Osqin жоғалтқандар balki. Osqin жоғалтқан, соңа kremче шақыртқан osqanlar. Яңа өзақ қой өзіңдерек. İkincisiyle köşemiz demek Dubai atilinde birev $55.000 brilyantlar tapkan. Allah, vat bəxit Менә бәхет баска. Sen tapsan işlerin. Garipta yığılan bilməsəyim men. Minmi? Tapsam. Oğlumnu yo'qoltib, avarayım da alıp giderler. Başka kişiler qoraklar mindan. Yok, sen alıp giderler mi brilyantlı mı? Brilyantni endi men pishag'im kerakmi brilyant yotgan. Ya fakat brilyant digeç ne? Hayır. Evet. Üstleruni başladı dinin. 55 kiloluk brilliant taptım bir de bir jiga gene yaşap yatam hala. Kızıqçılar vardır bit. Kızıqçılar var. Bunda $55.000 seniki Kiloluk ul kıymetrak bulan. şolay sarıga uğurladığına bakatın. 55 kilogram mı? 55 kilo, знаешь, kupnu brilliant. Jüride. Yani yürüyde. Sileşede. Anın bayası yok, bayası yok. Şapka etkende tege maşını aldım. Bütünüsü moktana eken tege kirşi o maşını aldım. İndizit, boş. Ben de maşını aldım. Spiralin indi. Sofya verdi. Şunun gibi. No cemaat onu politsiyaya topşırgan şol. Hem ona bunun için
Paşut gramatысы бергенде. Doğrurak ekan. Мен де шулай дейм. Yok. Мен бермес едім. Dubay degan siz endi balki tege Arab illerinde Gana Dubay bulgan şu. bu Anda gramantı vermeler ben insan. şuna göre aytam bitinde. Bu bundağı Kozandağı gana Dubay tege Büyük Tağ tiresindeki Dubay. Şuna göre. Degende basanda vurulamaylar birinçiden. Paşut gramatı şaybet, abit paşut gramatısın bir tane big nikşege verirler cemaat. Mana tege kolxoz sabranisi var ekan da mana birinci orunda bizning endi dayarkımız gününe 55 litr süt savgan Saniya apaga bir kapşık buday. Sıyır qarauşı Gayfettin abziga bir kapşık pisuk. Hem endi zavsklat Şamsiga paşut gramatысы degan bütün zalda şu kiregen arada deb aytıladi. Tak, tag'in birov. Yolg'iz xotin eshuvchi, tortuvchi, gulay tituvchi er bilan tanisha. Kishilarning o'rtoq hobbilari bo'lirga tegishli deb o'ylayman. Akıllı Bu hatun. hobbiga kirajamagat. Shamsi, anday xotin kerakmi yo'q sen? Yo'q, meni bu xotinda Tak, bo'lgan. G'ayfullah. Nail. Tatar halkında anı kadınlar вообще yok. Dip olayım. Alfiya. Nechga o'ylaysan? Bulmasın diye bulayım. Bo'lmasin. Chunki jamaat xotin qiz ul har vaqtda da aqlli, qiynoq, ziyrak. Ham endi biz bit endi yo'qqa gina xotin qizni har vaqtdagi shashaklarga tinglamaymiz. Shulay bit biz ularni nozli so'zlar bilan har kun bo'lmasa da kun aralash motor so'zlar bilan ilkelab, shunga ko'ra da motorim, shashagim, go'zalim deb gina aytib uyrengan shulay bit. Потому что ismlarim boshqa xotin bilan butargan bo'lsin. Hadi bir size xatirlayın boğayısın dedi. Hürmetli dostlar, iğlanlar tamam. Rahmat, kimler yazgan? Yazınız. Biz indi her vakittagıça özümüzün komentariylarını, özümüzün sözlerimizni aytırız. Zor etip rahmat. Hürmetli tamamdaşlar, Demit Cavit tafsiri bugunga tamam. Ayında kelgan qonaqlarga zo'r rahmat. Kulib yashik, yilmayib yashik.
it yılı bitmeğe, it yılında itleşmişi, dişleşmişi, birbirimize ürmüşü, nice günde yaşap olsun, şayarmışa, gülmüşe.